Ahee, ka ha ri mina Ntsako Nature. Kombela mi like, mi subscribe and hit the bell icon so that you're alerted if you're making your upload. Ma swi vona namuntlha ni khome Jane, khome 1818. Na swi tiva a hi swi kotanga ku celebrate 100 subscribers hi ku nkarhi lowa ni ri hava cash, mara namuntlha ni khome 1818. Ni khome lemon twist, yeah. ni hava xa Sprite, se a ni khome tiayisi, a ni mixa na juice, se ni lava ku ri hi nwanyana ni banya na drink na n'wina kwala mi nga ku languse mi celebrate na mina. So ya se ni mixe tirini laniwani cold drink na tiayisi, se ku xota ku ri ni hoxa 1818. So yeah, ni mixini, se I'll get down to business. Yeah, with all that being said, this year received the album to tala. So they got the artist ta hina hinkwato, ni ta ku most of the artists hi kume ti-album ta vona hi ti receive-ini ta ku sukusela September ku fikisela sweswi. Na Good Friday ya album leya ya Mr Post na ya Psychology hi ti receive hi Good Friday vhele, na vo Osikamakama hi ti receive-ini xikarhi ka lembe vo August kwalaya. Then ku ta vo Ben Mayengani, vo Prince Rhangani, vo Mr Post, vo Josh Rimani. Yeah, so a ti receive-ini ti-album this year. Na laha ni khome mixture wa mina, yeah. So a ni lava ku ti steka ti-album letiwani ni ti rank-a kunene, ni ti rankela n'wina obviously na ti-viewers ku ri yini yi nga top album ku ya fikisa le hansi leyi. Ku ri laniwani ni mi komba ku ya hi mina, ma swi vona. So vo tala ma ti vutisa ku ri why, van'wani va ti vutisa ku ri why album ya Dr Shinyori ni nga yi review-angi. Obvious Dr Shinyori swa boha ku humesiwa swilo swa standard xe le henhla. Dr Shirimani a yi ni review-angi hi ku a ko va EP, ku fana na EP, so a nga lavi ni za ni waste ti-resources ta mina letitsongo leti ni nga na tona ni review album ya Dr Shirimani. Mi swi twini, vo hakela, vo hola, Spiringi, ya na quality album leya. Hambileswi ku nga va tinghoma ta vo My 6, tin'wani ti-remix a swi disappointing, mara at least receive album Dr Shirimani. Album ya vona lexi ni tsakisaka hi yona ku yi kona online, yi kona lava nga xava hi ti-CD. Se ni nge vuli sweswo hi le ya Mr Post. Ya Mr Post endzhaku ka masiku ni nga yi kumi ka YouTube, ni nga yi kumi ka vo Spotify, ta vo Skiza Boys na tona ni nga ti kumi ka ti-online platforms, a ko va CD. Sweswo swi disappointing nyana. So yeah, ta mi rhengela tona ti-album letiwa from number 1 ta ku a hi endleni top 5 ku ri swi kota ku ri swi nga karhati ngopfu, top 5 ma swi vona. So number 1 album ya hi ku yi chayisiwa kwini na le kun'wana na kun'wana, Dr Thomas Chauke obvious. Number 2 Mr Post. Number 3 Ben Mayengani. Number 4 laha mi nga expect ma DJ Mfundisi, Everywhere the guy looked all again. Number 5 number 5 na mani yi tivi. Top 4 yaleyi ni nga na yona yaleyi ni yi tivaka i album leti ngo na titwa everyday kwalomu ku fambeni. Na namuntlha ni ri Giyani ni twini, ni twe ta Dr Thomas Chauke, Mr Post, Ben Mayengani, DJ Mfundisi, lavan'wana ni loko vetweni. Pesi Rhangani the producer yi humesini na yona, mara a ni ku yi tweni album leya. Ku ri I looked all again album leyi, mara leti ta 4 ni nga ti hlaya
ti le ku tswalekeni na vanhu va kona va le ku bukiweni katsongo moni wa kha ni ku dyeni nyana. Yeah. So next time loko ni endla video na ta vulavula hi ku why ti-track ta xigaza ti nga vi na appeal for nkarhi wo leha. For example na vo ta ku track ro fana na beef leya track 6 ya Manyangadzi, track leri ri tsakise vhiki. Ra vu-2 ku huma album ya Dr. Shirimani, se ni twa ni nga ha ri na vele ku bisa letiya ta Mr. Pose, se ni na ku bisa ta Dr. Shirimani. Se next time ta va kha ni endla video hi swona. So ni kombela mi subscribe na khensa ka n'wina va 107 already mi nga subscribe. Na wena if loko langutise na subscribe ni kombela subscribe.